таҳвилоти тоҷикистону ҷаҳонро ман Шаҳлои Гулхоҷа аз студияи марказии Радио Озодӣ муаррифӣ мекунам. дуруд. Дар барномаи имрӯз 17 ноябр ин мавзӯъҳоро дорем. русия барои бори даҳум қаднома дар бораи Сурияро вето гузошт. Ин мухолифат сабаби ҷанги лафзӣ миёни сафирони Русия ва Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид шуд. муҳоҷири тоҷик мегӯяд ӯро ҳам аз пули билети лотареяи бурнок маҳрум карданд ва ҳам мехоҳанд аз кишвар берун кунанд. боз ҳамон пулисе ки дафъаи якумро ихроҷ карда бу тариқи суд барои гирифтани билети лотарея, боз ҳамон полис ӯро боздошт карда ба додгоҳ буда ва аз тариқи боздоштгоҳ ихроҷ карда. ва шаҳри панҷараҳо мақомоти вазорату идораҳои тоҷикистон дастур гирифтанд ки панҷараҳои атрофи биноҳояшонро барчинанд. сокинон аз ин иқдом истиқбол мекунанд. ҳама тамошо мекунанд, ҳаловат мебаранд, иҷоза даст медароянд, баъзеҳо сайру гашт мекунанд, баъзеҳо акс мегиранд. Саид Аҳмад Зоирзода, додраси додгоҳи ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон рӯзи 16 ноябр аз тарафи як ҷавон латукуб шудааст. манобеи Радио Озодӣ гуфтанд, ӯ аз даст ва сару рӯяш ҷароҳат бардошт. Саид Аҳмад Зоирзода тобистони имсол ба ҷои додраси пешин ба кор омад. номи ҳамлагар ва сабаби латукуб эълон нашудааст. мақомоти идораи корҳои дохилии ноҳияи Панҷ дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз намуда, таҳқиқ аз тарафи муфаттишони додситонӣ идома дорад. рӯзи панҷшанбе Русия ба қаднома дар бораи Сурия раъи мухолиф дод. Ин барои даҳум бор аст ки Русия дар Шӯрои амният аз ҳаққи ветои худ дар дифоъ аз ҳукумати Башор Асад истифода мекунад. сафири Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт ки Русия бо ин амалаш нишон дод ки истифодаи ҳукумати Сурия аз силоҳу кимиёвиро мепазирад. Тоири Сафар дар ин бора ҷузъиёти бештар дорад. русия пешниҳоди амрико ҷиҳати тамдиди маъмурияти гурӯҳи Созмони милал барои таҳқиқи ҳамлаи кимиёвӣ дар Сурияро рад кард. дар нишасти Шӯрои амният дар Нью-Йорк масъалаи идомаи таҳқиқ баррасӣ шуд то гурӯҳ муайян кунад ки ҳамлаи кимиёвӣ дар Сурия кори дасти кадом тараф буд. нишасти Шӯрои амният рӯзи 16 ноябр баргузор шуд ва дар ин нишаст Русия даҳумин қарор дар мавриди ҷанги дохилии Сурияро ки 6 сол боз идома дорад вето гузошт. ник ҳейли намояндаи амрико дар Созмони милал амалкарди Русияро танқид кард. русия борҳо монеи тафтишот шудааст. имрӯз зарбааш бисёр сахт буд. русия гурӯҳи таҳқиқотии муштаракро ки аз ҳимояти ҳамаи шӯро бархурдор буд аз байн бурд. бо ин амалкардаш русия имкони мо барои муайян кардани ҳамлаварон ва барои пешгирии чунин ҳамлаҳоро аз байн бурд. гурӯҳи тафтишотии муштараки Созмони милал ва Созмони манъи истифодаи аслиҳаи кимиёвӣ гуфтааст, истифодаи гази кушандаи зарин дар моҳи апрели соли 2015 ки 100 нафарро дар шаҳри Хоншайхун кушт, кори дасти нерӯҳои давлатии Сурия буд. русия мегӯяд кишварҳои ғарбӣ гурӯҳи тафтишотиро ба ҳайси абзори ба зидди ҳукумати Башор Асад истифода бурданд. маъмурияти гурӯҳи тафтишотӣ шаби 16 ноябр ба поён расид ва он дигар ҳаққи идомаи кор надорад. пеш аз райдиҳӣ дар Шӯрои амният, Доналд Трамп раиси ҷумҳури амрико аз аъзои шӯро хост ки имкон бидиҳанд гурӯҳи тафтишотӣ корашро идома бидиҳад то ба гуфтаи ӯ режими Сурия ҳеҷ гоҳ натавонад бо аслиҳаи кимиёвӣ ба куштори дастаҷамъӣ даст бизанад. дафтари барномаҳои Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе мегӯянд бисёре аз ихтилофоти назари созмон бо мақомоти Тоҷикистон ҳал шудааст. Душанбеву ин созмони байналмилалӣ дар як соли охир мушкилотеро пушти сар карданд ва сарусадое дар мавриди эҳтимоли баста шудани он дар Тоҷикистон ба гӯш мерасид. раҳбари дафтари ин созмон дар Душанбе ҳозир шуд дар ин бора ва ҷанбаҳои дигари фаъолияташон бо ҳамкори мо Искандари Фирӯз суҳбат кунад. Таджикские власти называют представителей таджикской оппозиции, которые мақомоти Тоҷикистон мухолифони давлатро ки дар Аврупо паноҳ ёфтанд террорист меноманд. шумо ҳамин масъаларо албатта бо мақомоти Тоҷикистон баррасӣ кардаед. ба назари шахси шумо онҳо террористанд? Представители оппозиции также террористами. дар воқеъ ин масъала чанд дафъа дар гуфтугӯҳо бо мақомоти Тоҷикистон матраҳ шуд. масъала бо Созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва дигар кишварҳои узв баррасӣ шуд. масъалаи аслии танишҳо ҳамин ҳузури баъзе аз афрод ё гурӯҳҳои мунтақиди Тоҷикистон дар ҳамоиши ҳуқуқи башар дар шаҳри Варшава буд. аммо ман шахсан ҳаққи қазоват дар бораи гурӯҳ ва афродеро надорам ки шахсан бо онҳо шинос нестам. ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон ин гурӯҳҳои мунтақиди
давлатро террорист мешуморад, вале масъала ин аст ки баъзе аз кишварҳои узви созмони амният ва ҳамкории Аврупо мутмаин нашудаанд ки ин гурӯҳҳо дар воқеъ террорист ва ифротгаро ҳастанд. барои ҳамин дар ин масъала ихтилофоти назар вуҷуд дошт. ман зимни мулоқотам бо вазири умури хориҷии Тоҷикистон гуфтам ки метавонам назари кишвар дар ин заминаро ба созмон ва дигар аъзои созмони амният ва ҳамкории Аврупо бирасонам. Как вы считаете, все ба фикри шумо ихтилофоти назари созмон бо Тоҷикистон комилан рафъ шудааст ё ҳанӯз масоиле мондаанд? еще что-то осталось? медонам ки ҳукумати Тоҷикистон мехоҳад муколама дар бораи онҳоеро ки дар кишвар ба унвони террорист шинохта шудаанд бо созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва бахусус дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи башарро идома бидиҳад. аз тарафи мо ҳамчун дафтари созмон дар душанбе мо ҳамкории хуберо бо ҳукумат ба роҳ мондаем ва ман бовар дорам ки ин робитаҳои мо дигар халалдор намешавад. Была ли кадровая перестановка? баъди бастани дафтарҳои шумо дар минтақаҳо гуфта мешуд ки даҳон нафар аз кормандонатон бекор мондаанд. Вашей организации в Таджикистане. албатта бастани дафтарҳо паёмади манфӣ дошт ва мо кормандонамонро ихтисор кардем. мо аз ин афсӯс мехӯрем, вале илоҷ надоштем. мо ҳамаи онҳоро ба душанбе оварда наметавонистем, зеро буҷаи мо иҷоза намедод. дар маҷмӯъ 45 нафар аз ҷумла 3 корманди байналмилалиро ихтисор кардем. шакли комили ин суҳбат дар вебсайти озодӣ www.ozodi.org дастрас аст ва дар озодӣ видео YouTube низ гузошта шудааст. дар Эрон созмонҳои имдодӣ ба осебдидагон аз заминларзаи шадиди чанд рӯзи пеш кӯмак мерасонанд ва мақомоти ин кишвар низ амр доданд ки барои рафъи паёмадҳои фалокат ҳар кори мумкин анҷом шавад. ин заминларза баъзе аз рӯстаҳоро дар марзи Эрону Ироқ комилан ба хок яксон кард ва ҳоло ҳазорон нафар ба кӯмаки табибон ниёз доранд. дар паи заминларзаи рӯзи 12 ноябр ки ҳаёти камаш 530 нафарро аз байн бурдааст, дар канори шаҳри сарпули заҳоби вилояти ғарбии Кирмоншоҳи Эрон як шифохонаи саҳроӣ барои захмиён бунёд шуд. заминларзаи баробар бо 7.3 дараҷа шифохонаи асосии ин шаҳри марзии курднишинро вайрон кард ва ҳилоли аҳмади Эрон шифохонаи муваққате барои муолиҷаи мардуми маҷрӯҳро ташкил намудааст. تقریبا در طی 72 ساعت ما بالغ بر حدود 8000 نفر بیمار رو توی این بیمارستان صحرایی پذیرش کردیم و طی اون 4000 نفر بیمار به صورت سرپایی تحت آتل بندی بخیه پانسمان قرار گرفتند. طبیبان و همشیره‌ها سعی دارند شماری حدالامکان بزرگ زخمی‌ها را شفا بخشند، ولی هنوز هم نوبت برای قبول طبیبان کلان است. تا اونجایی که اینجا مریضایی که آمدن اینجا از سرپایی بودن درمان شدن، اونجایی که در هیته اینجا نبوده از طریق هلیکوپتر، از طریق آمبولانس اینا فرستادن شهرهای بالا. زمین لرزه شب یکشنبه یکی از بزرگترین فاجعه های سالهای اخیر به شمار می رود که در نتیجه آن 7 شهر بزرگ و 1900 دهه ولایت کرمانشاه ایران زیان دیدند. طبق گزارش‌های رسمی زلزله کمش 12000 منزل زیست را کاملا و 15000 منزل زیست را قسما خراب کرده است. مردی که همراه با دخترش در شفاخانه است دیگر جای زیست ندارد. اصلا شدید کامل ویران شده، خدا وکیل هیچی برای من نمونده. مقامداران ایران کوشش دارند که مردم اذیت دیده را با سرپناه تأمین کنند، اما تا به حال هزارها نفر شب را در زیر آسمان بدون آب و برق سپری می کنند. барномаро идома медиҳем. як муҳоҷири тоҷик дар Москав ки баъди эълони пирӯзии билети лотарея умед дошт 105000 рубл русиро гирифта ба ватан бармегардад, зоҳиран бо киссаи холӣ ба Тоҷикистон истирдод мешавад. аҳрор Мустафо Қулови 37 сола мегӯяд як афсари полиси шаҳри Москав билети лотареяи бурнок ва ҷоизаро соҳиб шуда ӯро дар боздоштгоҳи Сахаров ҷой додааст. ҳамаи вешома баровардан ай дастам гирифтан ба гуфтам мегардонем нагардондам. ай дастам гирифтаги камераш ҳам ҳаст, ҳамрӯза худшон медонад ки гирифтаги гирифта будам, ман гардондам задурун документота монда меган, ман гуфтам чиқар монда нест акай анҷом меган гирифта алакай меган ба уҷа ки гирифтаги ҳам камерада заст кардаган.
وکیل دفاع این مهاجر توجیک کریم جونیورов در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماه اکتبر او موفق شد مصطفی قلف را از بازداشتگاه رها کند، ولی افسری که بلیت برنوک مهاجر توجیک را صاحبی کرد توانست او را دوباره بازداشت کند و اکنون برای اخراج نمودنش از کشور کوشش دارد. متاسفانه از طرف پلیس دویم بار اخراج کرده شد و این دفعه از طریق بازداشتگاه. باز همان پلیسی که دفعه یکم رو اخراج کرده بود طریق سود برای گرفتن بلیت لاتاری، باز همان پلیس او رو بازداشت کرده به دادگاه برده و از طریق بازداشتگاه اخراج کرد و خودی حاضر مصطفی قلف در بازداشتگاه سخت شهر مسکو می باشد. حالا کریم جونیورов میخواهد حکم اخراج احرار مصطفی قلف را از قلمرو روسیه در دادگاه زینه بالایی بکار نماید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان ظاهراً میخواهند به سنت پنجره بندی وزارت و نهادهای کشور خاتمه دهند. رئیس جمهور دستور داده است که برای باز هم نزدیکتر شدن به مردم پنجره های بیناهای ماموری برچیده شوند. طول 2 سال اخیر تقریبا همه وزارت و اداره های تاجیکستان با پنجره های بلند محکم بودند و ساکنان از دسترسیشان به منصبداران شکایت داشتند. ماهیت این پنجره ها و جریان اجرای دستور را سربینازی روح‌الله در گزارشش خلاصه کرد. این راهرو نیست، این زیر بینای پنجره های بود که تا چند روزی پیش برخی تاجیک رو با پنجره ها محکم میکردند، ولی همکنون طبق یک دستور رئیس جمهور از این به بعد پنجره های نزد وزارت اداره ها باید برچیده شوند و همین طور ساکنان آزاد از گلگشت نزد وزارت اداره ها استفاده کنند. پنجره‌کشی اداره‌های مأموری گاه حفظ نظام و امنیت معنی داد می‌شد، اما از دیدگاه سندشناسان با بستن گرد و اطراف اداره‌های دولتی برعکس در مردم نسبت به حکومت احساسی بدبینانه را بیدار می‌کردند. البته این نقض نیست. فکر می‌کنی چی باشد اینجا؟ چی باشد؟ کی باشد اونجا؟ فکر می‌کنی الکی فکر گنده فکر به می‌بیاد. تو این کوچه می‌گذاری فقط فکر دارم برای چی باشد؟ برای چی باشد؟ خیلی بعد یک روز میفهمی بعد هیچ نبودست که مردم بر اینند که اگر پنجره ها را به خاطر امنیت ساختند، این دیوارهای فلزی ضعیف جلوی جنایتکاران را نمیگیرد. حکومتی که به خاطر امنیت به پس دیوارها پناه میبرد مگر میتواند کفیل ثبات در کشور شود؟ این البته دور میکند مردم از حکومت، از منصبداران. عذر نه در همین وای هست قبول شهروندان از طرف شخصان یکم می‌دارد امروز بیاد پگاهی در اینجا در اومدن سالهای پیش با کانون روی می‌خواستید اون کس شما را برای مردم البته اینو خودشون از مردم دورتر میگیرن، کنارتر میگیرن. در اطراف اکثر کلی وزارت و اداره‌های حکومتی در تاجیکستان قطعه‌های زمینی وسیع اختصاص شده است که اکثر آنها را به باغچه و گلزار تبدیل دادند. اما این همه با پنجره‌های بلند پیچیده شده است که مردم عادی به هیچ وجه داخل آن شدن نمی‌تواند. استفاده از آن باغچه‌ها برای مردم عادی غیر رسمی ممنوع است. فقط برای خودشون بود. ما نمیدیدیم حضور همه میبینن، همه تماشا میکنن، حلاوت میبرن، اجازه دست میدارن، بعضی سیر و گشت میکنن، بعضی عکس میگیرن. فرهنگ پنجره‌بندی اطراف ساختمان‌های وزارت و اداره‌ها و حتی بیناهای خصوصی پس از زمان جنگ شهروندی و به خاطر و بهانه تامین امنیت خروج کرد. زمان شوروی و حتی تا امضای سازشنامه استقراری صلح بیناهای پنجره‌بندی شده انگشت شمار بود و شروع از سالهای 2000 مقامات میلیون‌ها پول بودجه کشور را صرف پنجره‌بندی بیناهایشان کردند و همزمان دوشنبه را به شهر پنجره‌ها تبدیل دادند. اما اقدام برداشتن پنجره‌ها دسترسی بیشتری مردم به مسئولان حکومت و استفاده مردم از منظره‌های زیبای پایتخت تلقی می‌کنند. نبی محمد خورکاشف پهلوان معروف توجیک که در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در سوچی روسیه مدال نقره را به دست آورد به دوشنبه برگشت. او را شام 16 نوامبر در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه برخی از نمایندگان کمیته جوانان ورزش، خبرنگاران و نزدیکان و هواداران از جمله برنده مدال طلای مسابقات جهانی سامبو در سوچی بهروز حجازاده پیشواز گرفتند. و با امید پیروزی بیشتر در زینه‌های از این هم بلندتر برنامه خبری امروز را انجام میدیم. ما با شما روز دوشنبه و میخوریم، ولی تا آن وقت میتوانید خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما www.azadi.org پیدا و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. جهانی سپاس برای با ما بودند و خدا نگهدار هر یک شما باشد.